So twatambura mpora tukirya ha mwanya nubwo gumwe aho Joseph Kibwetere yabasize gukorera izina eryamutira ha mapu yensi yo nari kurukora umububi ubu ari kwita abantu bari kurengo muri rushanjo ari kubosya kunuya omurkanungu angirangu ekina ngukira saideji aha ekina nakiri ona shoko wagwe mushaka yabiye nayita abantu kubi okuwagwayo to kubasa kurugayo waba norebe kina eki yabiranaga abantu kiruhaha ayibamba oryo no tureba TV West program cyanga cyawe waba norebe ko hansi okunho Kibwetere yabire anaga abantu ababe baleta amaryo ababe baleta rwari akakuleta akunaga ahansoko ekine kina kimwe kandi ekine kibikabiyombekire omunju bikabiriyo munju koko kubireba haza hariho na nekine kindi saidejo ekibangambangu naco kiryaho kandi naco kikacombekiro munju nimbanyi no kugenda mpora abo kubebe bina cyari biringwa wabigendaho kubi okagwayo nobasa obutarugayo bwenure kanje ndenze kurebana nekina ekire saideji Ibrahim mubirure kankoro mahando ize mpora turiyo mucanga cyawe turi ahanu ahabu Kibwetere yayo kiza abantu nyamwinji ahantu nahatihinisa munonga nahebi yafayo umuhanda ntutekwa kugukoresa HT abo kuba tuguruho oyize mpora Ibrahim mubiru okwariye kine kindi so otakagwamu nkaza kureba nkareba ningamba nyenka aha kamera turiyo harihe kine iyo mushawe ekiryaha nekindi eki naco nekina kimwe aho yabire anaga abantu kuyabire ogira maryo aho abizire kushaba n'abantu abinja biyabira yita mwaye murangu Kibwetere nayita akaba nabatambika ahansoko eki naco nekina turiyo mucanga cyo program turiyo mu district ya Kanungu nutureba aho Kibwetere yayitira abantu nyamwinji ni story ningwa y'abantu bakutebya obumwe bamwe batina no kukigambaho abamwe tabakujimanya nabo bakahurana babatebeza konka ebe byo rukureba ebe bizimbe ebe ne byasigiroho ebe sigarra ebe kiroho bikemerire no ba planninga kwiza kuleta eco burambuza bakamabo mwanya ogu nibagira ngo bino kuleta bakombekaho monument bakombekaho nebindi ebyitwa abarambuzi turagumene twizane tureberaho deka tuyongereyo kongera kureba birukwata aha mwanya ogu nyo tindi kuchimanya atumerebe bita abantu tindi kuchimanya tingachi kugambira kuye kindi kumanya no kugira ngo nyowe nanyinka urumba urwi twashanga bayuciza abantu twashanga lebina byabasibe bagani byemwe imirambo yabanyinji bagirekamo kandi kindi kumenya munonga no kugira ngo nyowe ngadungomusha processing kugira ngo ntunge byitaka kuregura ruhanga ni wari impiri ebindi byo kubita nyuti nkashaga bafiri amazina banyeta Wagaba Moses obwiro obwo bintu ebyabaho nyowe nkabandi Kampala nkanta kuchimanya nguna kuno hariye dine ibakwete ya Kibwetere no kwita abantu kata kuchimanya konka inabe ni nkorra omwanya ogubayene betaka uku nugushangwa omurui bunga kuna bendi yaho ndiyo business yanje nyecuro mushiki omushogwe akija ari inkotinde kandi ori inkoro kunga abantu konka takizire Kibwetere akabayine yo umwanya ogyabe napangisa haza rukurundandamwe abantu abo konka tkumanya ngunabe dini burijo nko kubatwaza bakabiziro mu bwakanta bashitami abibwiro bwinje bakaba bari abakazi hamwe na nabishiki konka bija bahunami ukanta barabyaho bagendo mwazero bwabatwara mwene bugmanke byaburijo so mbwenu kuna bendi yaho business yanje ndewo mushikisha nayirukanga ari inkotinde nkecha anko ine cyarukunga kwahikaha aduka yanje akaba ine jampa ya red angira ati nakweshengereza mbicira jampa yanjeje ati ninzagaruka amangwagwa za muhanda kwa taxi agenda kunkari inkotinde jampejo nje kwatangibika kunaza kugire kugikwataho nashangera kufukirira rinke yarwo mizi kandi ogwo mushaka bari yomwe muri yabo abaye abantu barabaho nibazo mwanya ogwo so obwire kubwahwireho buke narwo mwanya nazo mwanya oguba kweta bunga trading center aho noho nahwirire Kibozi ngo Kibwetere isira abantu kaza kurira nkahurira ngo hari umwanya wo kweta Cape Town wanoza munyonyi ngo kwakitira y'abantu ubwire buke nari emotoka nerabaho ine mitumbi ekinuko cyaenda kutuheza
ibintu byazo mu mahurire so kunariratingire ikintu cyo no mushino na nakuriye inabirendi namanya ngo bakaba bari abacugwetere noho nahurire ngo nakanungu hayisira abantu ibintu byasisikara so nanye cyo nibyo ndukumanya aha bintu ebi ati umubebuli wachishoma alimu ibintu bishatu ibikuru bikukira byona alimu okugumisiriza kandi alimu kwikiriza icyakashatu alimu urukundo kora kubene ibi bintu byona bishatu wagumisiriza kandi ukikiriza tukaza mu dini z'ikishobo mukezo kandi ni rukundo akawana ukunda nukunda ikikiri tukakunda ikigwire cyo kugira ngo bakunamise kugamba kandi utune nibiyawe ujaho bakwite okugumisiriza n'ikintu cyangwa umunonga ikiri gutuma wayika akwikiriza kandi ukajyana na rukundo hakuba waba wagumisirize nugumisiza kugira ngo tuwaze muri ebe bibi ntuzabirunge akacara gihe cy'ikira byona ni rukundo okunde ikintu icyo kurasa kugira ngo kikobusinje ukagumuriho okusiyo rugiro mugaraga inseke already natandika kuhika kugiro yo kushohora omwanya ogu aho Joseph Kibwetere no mucyara we Kerodonia babasize kwotya abantu nyamwingi bakabita kikazo mu bihandiko kikaza omumbozi nyamuhango omunsomu kanungu ekaza ha mapu ahayizina eribi abo kubeje dini ekaleterera district age bazi bira abantu kutandika kuzo mu madini masya kutandika kwiricuro mu za cyaci zitakumanya na pastor abatari kwetegerezibwa bastopingwa bakabasa kwemerezibwa na munonga okushaba ubwire bw'ekiro ahabwe nshonga yo kugira ngo cyabiraha kikatinisa ensiyona cyatinisi hangariona buri omwe yaza akutetema abantu abetolira umwanya wo gubine mbozi ningwa ababiye baruho nabaye bataruho nibahura nibabatebeza konka twaba turiyo nituleba ebye bizimbe byo kureba byasigireho byemerire hati hariho ikizimbe kimwe cyonka ebindi bikasenyuka already na naho twemerire noreba ngo hakabaruho ikizimbe nyamuhango na nakole kire cya hariya side edge ejinoreba ngo naho akaba hariho ekizimbe rugogoma abo kuba twaryango hakataho project ya church yo kushaba hakariho n'amashomero agu Joseph Kibwetere yabirakozire abantu barukuleta abana babo bakashoma konka barukushoma sign language kubasa gukora sign zonka batarukugamba ebyawo byona bekane bikorwa nkabateta nutwara umbyanga byawe kubasa koleka ibintu nkebi ebyo byafayo irizoba twabana tuleba aho Kibwetere yayo kize abantu kandi tuza kuba ntongera kuletera ebiriyo muri Kigezi region nabanyeta Edmond Principal Farmer nicyayongera kucyondoleza Guma TV West.